Abeebembezi ba Mbarara ababa bakurirwe RDC imekatera tugabajenyi na LC5 tumwesi jedida stabaro babanzo kurambura ishomero rya Seed School government eriyone yombeka kandi bwanyuma babugana habatura aba bwanyuma yo kurambura Seed School eji batongoza na project yo kutandika kutimba mizgarwe cunda amwanya nugwe gumwe omucyaro cya Kacerere ward omurwanya mahembe town council batwara umusogu baatongoza kutimba nayikonda emza kumaraho miriyooni 2 za Uganda. Okurugerara Muchunguzi Joseph orukure byamiza Mbarara district government karagira bekitongore cy'amizi okutimba za nayikonda amyanya yona eyibarukombeka mu project zayo nkamashomero ninga shamarwaro. So tuza kugiteka aha konka we are guided by the Ministry of Water Environment together with the youth. Ayibara type Seed School water office should provide water for the school. Tutikwa kugira water user committee kandi akachika ko tutikwa kuba serious habe akantu kachene takutwatayo sacha datechome chikuchera afa mukasheshe umwazi bakikore Muronda abantu abari serious mubakore aba hakachiko kandi ngabe ni recommending abakazi kacheya wako cheya wakashemeriye kuba mukazi abo kubanu baba kubona bonesiba munonga umunshongezi inaka kwate na mizi Iki yunchikorwa today no fulfillment ya manifesto ya NRM government ya 2016 iri kugira ngo water coverage of the whole country in all rural areas should be 100%. Omubyare biri kuza kuganyirwamo harime cya Kacerere, Ruburara, Katojo, Kabwoba, Kashaka, Igwanjura hamwe na Ncunekira kandi ngubura nayikondemwe neija kumaraho miriyooni 2. Abwa TV West and Evans Darema omuri Mbarara district.